Ngatho cia mwanya mwirori wa Uncle Sam Online Media aho kuona ni itura ritagwo Muthure barabara nene ya kuma Gikuyu guthie Wangige Western Bypass just few meters kuma footpath ni haria harikia gwikira mutino uria wa koso ni mundu gukiranagia bara na niwe wakorwo akiringwo ni mundu wa nduthi ahuruka hau gukuria ugukiranagia bara atigwo na majira moru muno haha ni 022 aingi mahawita 022 Muthure. Tukiangalia na ikari itora riri. Mimi naitwa Karongo. Karongo. Hapa ni wapi? Hapa ni Muthure. Karongo kutoka wapi? Kutoka Nyeri. Unaweza tuelezea ni nini imefanyika hapa? Mimi hii accident inafanyika kwa nini? Ni nini kimeendelea haswa? Mimi hata nimevuka pale. Nikasikia pu. Kitu. Nikashindwa hii maendeleo kwani inaenda aje? Haha hetagwo Muthure kana 022 niho mundu wa nduthi arikira gwikira accident unigwa iko yo riu tari ngori atiriri ni mundu ucio mwanga ni atutiga na arari umwe wa gutekura ya Ruto tondu ndarendaga Ruto ona ni hakwa ndimwendete ni kwaria turaria ni kwaja ndiendete Ruto na ndiathurite Ruto ni sawa mwanaitu ni ndiathurite sawa. Thank you very much. Riu otogu akigwa muikari wa itura riri agitutariria haha ni 022 na niho hekikira mutino uyu matereba a nduthi matereba boda na ainyu akirania a barabara geria ikuhuthira footpath tondu ungirora haria accident yekikira na haria footpath iri ni less than 100 meters uguo mundu uyu kone ukiraniirie footpath ini gutingioneka accident teno nake mundu wa nduthi korwo ni ekuharukite helmet tondu aroneka ni egukuite helmet na nduthi yake no ndekumikirite nitungiageria gusolve maundu maya ukirorera wi kwa Uncle Sam Online Media ngetika Uncle Sam Kanduthi.